ole amasa in clear tu lenga thlatu zong zong te CBI leve kule ton tu ma chuan pu HC vanal ruata senior journalist kan chuan em thuziak Lengpui ram pathumna daskam ti zia chu kan thlirin kan ngai thla ho do na ni elo ngai thla ang Lengpui ram pathumna daskam ziak tu HC vanal ruata ni kumlama Lengpui khoram huam chunga ram leile Indian Air Force IAF kota pek chon le chungchang ka hriat tir khan scam om shan pa lo nin min hrila chui chen ma chuan tluang purangin a lang reng ani tuna chuan he thil chai chawani dana thil dik lo le fel hlel in phum te kan ron phor tawang tarlan tawangin ro hming lian an kumsang ni palia Lengpui khomi pasari ram le hian poisa anin hlan ngei ti chu ram nei tu te pon an phalowa kumsang ni panga a garden LSC a aleta khi an hriat lo thu an soithung garden LSC ani na a notary public ma a ram le le hralna sel di siam hi atira ram nei tu te ming signature ang ta kom ma se ram nei tu te kan biak po mi pathum HL Samuela biak lomale ke laldo te chuan an hming hi an ziak lo nin an soya zia chu soilo an hrelo hrim hrim nin an soi hei hi thil om dan ani wangin kumsang ni panga me ni kwa a notary public ma a ro hming lian ale aram le sakten aram in le sak le hralna sel dit an siam hi alem phua chop forgery ani ngei na lang hei ba ka hian ramemo bungro emo kanin le sak hral chuan amanza thi zialan ngei ngei thin ani ya chu tiang chu sel dit pasaria hian zialan pakhat ma om lova Transfer of Property Act 1882 Section 54 bochian na ni chu mai chu ni lovin karkalta a ukil pakhat ka biak chuan he tiang sel di ta hi chuan thurhe tu pani tal anom tura ngayan hi tibok heng sel dit pasaria te hi chuan thurhe tu anom lova ram shal tu le leitum hing ba ka chuan notary public signature oma a hminga zia kheklo cheng za chung lam shalna in le sakna manza tom lova ram le shalna zia hi alo om mial ani po in am ve zeu ani chawang heng sel di thi alem siam chop alo ni hlau chuan atira tangin adik lo chowek ti na ni dona par ching cheng tuilu ram nei tu te hian ro hming lian a hne na anram VC pass an shalna khan eng thilemo an sai nanga khami signature kha an hmang tangkai ni thei sel di thi alem alo ni tak tak vai chuan tu te moin sum tam tak dik lo ta ka anin sema mi pui sum ti ching pen na bul in tran na ni ti na ni he ram lak na le na man to u chuak lu tu khi amaka ram lak tu hriat tir na chua ma dai kumsang ni som pakwa khan fit khat bial cheng za sumriat panga in a hlut na an lo siam fel to a revenue lamin an chu danang chuan chorwalin aram hlut song hi fit khat bial poisa somli paruk ania avaya chutin cheng makta duai khat nuai riat sin sari sang riat zanga sumnga pariat hu ti na ni chu additional DC in kumsang ni som pakwa a ram hlut zong abituk be chana solasiam 100% le interest 12% an han bel chuan sang riat zali somthum pali % in alopung tamaya chu ale zariat pali ti na ni ngi ring chen na ni lo thlai po om lo ram rok man hi poisa hlutna tahniam zel chhut po in ani lo lutu chui chian ngai lai ber chu mi pasari te ram lei khom tu ro hming lian a hian kumsang ni pali January ni kwa a special power of attorney an siam khan a chan turata na a hau chu cheng bible che somsari chiani ya cheng bible che somsari a hian alungoi tok ti alanga a chan chu alabang zong chu ayo tuata na arwat Henry lorem sanga hian a changbe kang ti in a hlui top maya alabang zong chu cheng bible che za som pasari le noi som kwazit ania Mizoram sarkar tan po I tom thamlu tukani power of attorney a azia dan chuan ani chu aizola om renga ngai sia Henry lorem sanga hian helaya Indian Air Force in mun an ron din na ta na India sarkar dor tur le atul dang zong ayo in athok don ani tia tarlan ani
he thilina ko thei chu sarkar Lengpuia defense ministry le IAF thunei tu ten poisa anron pek chua thuai theina ta na nor tu hian poisa tam tham tak amamo do na din mun poimo chelte hne na poisa thlar char turin anring sa nina langa chutiang bokin Mizoram thunei tu sang sarkar dingla ya phusapha le official liante vuak dumna tan po atangkai hle don bok tian chut phani mela an duang ti hlotin sakle nor chaksak tu te chuan an huilo yang ti arin thei chiang ani hei baga hian Indian Registration Act 908 section 12b section 32 le section 33 1 a a chuan registration fee pek turani ti ania ma se he power of attorney non judicial paper cheng zamana zia hi register ani lova registration fee po pek ani lovin alang chu baka schedule of the Indian stamp Mizoram Amendment Act 1996 article 48f le schedule of the Indian stamp Mizoram Amendment Act sanghi somni pali article somni pathumena phutangin stamp duty pek ani lovin alang bok hei phei hi chu sarkar tan sarkar sombo malu ta na I tom thamating Mizoram Assembly dan siam Mizoram Land Acquisition Act sanghi som paruk chu Guwahati High Court in October ni somthum sanghi somni pali khana hola chu wangin parliament dan siam the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act sanghi som pathum chu March ni som pakhat sanghi somni panga khan assembly chuan pomin Mizoram sarkarin ramalak tu reng chu he dan tlochan hi ani turania ma se IAF ta na Lengpui ram leina hian he dan hi nasataka bo chial le palzu tani pakhat na chuan he dan bung lina section som pakhata chuan ramlak na tur hriat tirna notification chuani in chanchin bua zau taka puanzar tur ti ani lain chanchin bua chuani lova ramlak chungchanga minglang tele ram omna khwa a panchayat VC te chu hriat tirna hi chiang takin an hrilfia turani lain an hriat tir lo hrim ti ram nei tu tele Lengpui VC ti hian an soya ram hi ro miliana hian leikhom to ma se atira VC pass nei tu ti hming vekin atop thlengin kalpui ani bok RFC TLARRX sanghi som pathum section kwa kalin an ramlak turin khotlang ahong dan tur zir chian na social impact assessment SIA all tier wave exam turin revenue minister rem tinala kaniya an zia tir ni kumsang hi panga meni som panga a hriat tirna an chua chuan minister chu hetiang ti thei tura thunei tu competent authority ani thu an ziak lang khera he dan section pathumna ina pangana chuan central sarkar hnoyami SIA all tir thei tu chu central sarkar chawani thu chiang takina ziaka he dan section somli subsection 2 apo ven himna kai hnoya man motaka SIA all tir theina thunei na chu central sarkar ta na ramla kani chuan central sarkar thunei na ni miawani Lengpui ram serzol konga IAF ta na ramlak tur hi aman ato uchuak ema wangin he thil kalpui me hi ti topri ani thu chief minister pulal duama nikum February ni somni bakhata assembly a soilaya thanhi vela man motaka chinfil ani taloi si khan mipui ngai ati thalowa chu baka ram lei khom tu ro minglian ale a ai waruat Henry lalrem sangate power of attorney ziana thuhretu lalhriat renga changte hian Henry lalrem sanga sumchan tur hi Mizoram le central sarkara thunei tu te hnena sumsem turwa manna a omsa ti YouTube a soibok lalhriat renga soidan chuan ro minglian a hian atira ramman hi cheng vaibel chezavel tura ngain cheng vaibel chesomli panga achan chuan alungoya ma se cheng vaibel chesani donani thua hriat khan cheng vaibel cheza tal achan theinan Henry dor turina hmangta a Henry chuan a paisa don tur hi ama chan tur chau ni lovin Mizoram sarkar le central sarkara mantang commission a tur tilom turan tamlu tuka cheng vaibel cheza tlinglo chuan ka tilom seng lowang ti a hrilni na soi ni kha akim changlo chungin thilom dana chiang thokhatta a helai ramlak dan
aram man to u chuak dan le ramla konga anman mo dan hi en liam mai chi ni lo thil dik lo le a phena ei ruk na thune na man sual ba ka thunei tu le thil ti thei tu ten poisa anin sem dan tur nia lang hi zia kim se na ni lowang a chin choka chuanga ya a chui tu atan po CBI Enforcement Directorate ED mo nge ni se du thu sama ni yang angai nom hle mai ole tu na chuan January ni somthum pakhat sanghi somni paruka ZP Media Chairman Minister Pubilal Chanjova thusoi ilongai thaleang January ni somthum pakhat sanghi somni paruk ZPM Media Department Chairman le athopui te chuan ni somthum pakhat thakhat sanghi somni paruk chundar sompani khan Aizol Press lapa thuthar la khom tu te an koma Lengpui le CPRM IF ne na hralh nia soi chungchang thilom dan an soi fia CBI chuitir ngei kan dua ma la turin Revenue Minister hlui le Mizoram Chief Secretary hlui te hian CBI ya FIR thelut ngei se kan du an thelut ngam lo ani chuan engemaw tak oma kan nga yang ati Revenue Minister bok Pubilal Chanjova chuan MNF sarkar lain ara lo mai thiang main an lo pei fel to ti asoya uluk taka document te han suile anin dor ton dan te hanin le thian MNF sarkar lai khan lo ti fel man ta se IF ne na hian chatuana tan Mizoram leilung hi an lo shal fel mak don ti na lo ni ya mi puite pon kan hrelo review mai the ni ati ZPM sarkarin thil om dan lo hriata azir chian nuin MNF in ram shal an lo tum dan outright purchase chu a him lo zia hria in outright purchase si dana zialan na om lo land acquisition danang thapa malak tha tiangin malak zui ni ta a tuna IF te ram la hi a ho tir land lease kalpung anga kalpui turalo ni ta ni Defense Ministry chuan form sa mangin Rule 7 manga anrun dil huna state sarkar chuan Rule 7 number pathum sub number e mangin a hotir theyanga tiya danang taka IF ne na ram hi hotir turlo ni ta ka wangin Lengpui le CP ram hi DCI zol ko tam ta ni atibok pulal doma kai hroi sarkar mi pui sarkar hi he ram le na thila hian a kota fai hle a kan chuan kan chief minister pulal doma hi kumsom IRA chief minister tura kan voucher ni boka he thila hian a kota fai ti kan hria a kut fai lawangai kanomani chuan lipse kan ngama ke revenue minister po hian kangama mi pui kota om kan ni ya politics in bena ringota he thil hi top lo se kan du tak zeta ni ati tu te ne na nge ram man hi lu ti te tu te nge man tang ei ti te hi mi pui hriat chak zong ta kan ni nge yanga honin alaron hailan nge i be siangu ti bok source jolbook news ani ole angai nom hle mai thil om da alaron langzel turanga ila politics in bena aturu hle maya tin CBI chui ni po kha anin huam ton hle maya tin hemi chungchanga CBI chui anin huam na purwata sai lo chuan anin huam boka FIR kan thelu tange ti in Facebook lama awala aposa engtin nge boro ka kal chho zelanga purwata sai lo hian FIR thelu ngamangem ti te po kan thra chho zel turanga ila ha thange